kishanjirungwa beshongozi n'abandi bantu abine entaranta zimwe na zimwe emirimo yabo tubari kugitunga mu kasente kahango ahubwo kushanga ngo tariho ekiragiro ekiri kuzibira abandi bantu kukozesa ebintu byabo bakabyozyamu bakabyiyamu sente okusinga bakama babyo. Others are producing CDs, they sell, they buy. Muka Uganda shazemu kuteka witekersia eri abantu bona abeterine omu cluster ya creative sector ebintu byo kuyiye ebintu bya intellectual property kwena ngo bafune mu nonga. So government etsikiraha ngutwegese abantu abakweshongora abakwandika ebyeshongoro abakwandika za filmu kino bwisho ashabere abantu aba okurekeraho kwebaganisamu baba nibenda kutungamu omuntaranta zabo. Bamwe omubeshongozi ababire baryo mu rukiko okuhwerezayo ebiteekateko byabo ebi nibyo bagambere. Enshonga ya copyright ni nungi kandi turajetaga, and it's amazing that URSB is thinking about omweshongozi wa hansi kwija mu Western Uganda. Buzimazima nikibasika buri mweshongozi natekwa yabase chiward natekwa yashoze cyeshongoro cyeye achifunemu kandi nobwari batariho magara genseje. I think this thing chetaga kongera kushomesa abantu. Abantu bija kutambara ebyanga byona ebya Uganda barukurundana entekateka zabine entaranta na bwanyuma zitwarwe omu cabinet batakazitwire mu parliament kuzahajanaho. Gashakwa Adolfa Yoreka.